Dobrodošli u test ličnosti. Ovaj test će vam otkriti koji su to nedostaci koji vas sprječavaju u vašem ljubavnom životu. Da počnemo, pogledajte ovu sliku. Šta ste prvo uočili na njoj? Mogli ste da uočite lobanju, čamac, čovjeka koji visi i ogradu. Ostanite i pogledajte šta svaka od ovih stvari govori o vašoj ličnosti. Ako ste prvo uočili osobu koja je vezana, onda ste vi osoba koja je u stalnom sukobu sa samim sobom. Taj unutrašnji nemir prenosite i na ljude oko vas. Treba da prihvatite sebe onakvim kakvim jeste, da prihvatite sve svoje mane i vrline. Uzmite odmor od svih sukoba, prestanite da ratujete sa sobom i pronaći ćete ljubav. Ukoliko prvo vidite čamac, to govori da je vaš najveći nedostatak u ljubavnom uspjehu previsok standard. Vi želite karijeru i savršenog partnera, ali zbog svih tih zahtjeva gubite dodir sa stvarnošću i prestajete da razumijete ljubav. Imajte na umu da vašim previsokim zahtjevima rizikujete da izgubite osobu vašeg života. Ukoliko vidite ogradu, vi ste jedna od osoba koja ne želi da se otvori ljudima oko sebe. Ovim načinom vi pokušavate da se na sve moguće načine zaštitite, ali također rizikujete priliku da upoznate pravu ljubav. Ukoliko nastavite da se zatvarate u sebe, stvorit ćete zidove oko sebe i ostati sami. Pokušajte da promijenite loše navike upoznavajući se sa drugim ljudima, razmjenjujte mišljenja i vidjet ćete napredak. Ako ste na prvi pogled vidjeli lobanju, vi ste osoba koja uništava svaku vezu pokušavajući da sve kontroliše. Prevelika briga vam ne dozvoljava da uživate u životu i odnosu sa partnerom. Vaša opreznost može vam biti od velike pomoći u životu, ali u ljubavi pokušajem kontrole rizikujete da izgubite sve. Iskrenost i otkrivanje strahova voljenoj osobi pomoći će da se još više povežete.